Pemirsa, penglimbakan COVID-19 jantan sayan ngelimbak dawak warsani lintangan tos mangkin. Yadiastun punika kesemakanan Desa Adat Kastalem Larapan Satgas, prajuru krama pecalang miwah para Yowana Drueni, nenten surut-surut maut saha, sejroning nambakin penglalah COVID-19 ring wewidanganipun. Sejroning usaha nambakin penglalah COVID-19, pemekas ring Desa Adat Kastale Kabupaten Karangasem, perkanti kesarangin perjuru desa, para Yowana Satgas miwa para pecalang ngantos mangkin stateraja kelaksanayang. Manut bendesa Desa Adat Kastale, Inyoman Ganti, statemi kam-kamin pengerau gering ageng COVID-19 puniki, melarapan ngicenin penguruhan majeng krama mangde sayuakti uning ini kewentanan gering COVID-19. Lianan punika pet prade wenten krama PMI utawi krama saking dura desa, ngeranjing ke Desa Adat Kastale kepatutan ngelaksanayang isolasi, ringgena sani sampun kesiagayang oleh desa. Ringkanan puniki para pecalang miwa Satgas sani pacang ngopo pira krama puniki minekadi maktang ajengan melarapan dana sani sampun kesiagayang oleh pemerintah ngelintangin Desa Adat. Tetap sarang berkolaborasi wirang ring desa gumanti jagi mikam kami midab-dabin sampun api antuk nawengin geringi puniki. Ikut berpartisipasi nggih metegep-tegep ampun kepicayang antuk keweruhannya nih paling tidak informasi komunikasi kepada titiang dan masyarakat titiang iriki mangdeside raris masyarakat titiang iriki ngeresep ring sejroning pemargi. Puniki Satgas gotong royong titiang iriki sareng sami taler sampun ring sape sireugi PM Indonesia nerau. Saking luar negeri saking di jeje patute mekarya sampun ring jumah mengisolasi malih. Wenten taler sokongan dana saking desa antuk paican tentunya puniki paican pemerintah. Punika anggen titiang jatuh ngicenin sami 1 juta sesuai saneasiki selama isolasi. Turmaning Satgas titiang puniki Satgas gotong royong sareng sami maktayang taler ajengan pangkalih sane araine. Pangkalih sane araine baktanga ajengan ke tempat nike. Nggih antuk sayang ring kramane baktanga ajengan raris. Nggih nah niki kader-kader kita Satgas gotong royong titiang sampun rawuh sareng sami riki ngeyuk tiang ring sedoneng pemargi. Dawak pandemi ini ngelimbak, Desa Adat taler sampun nanenin ngelaksanayang isolasi desa selami 3 bulan. Kantos mangkin Desa Adat Kastale nenten ngeluputang margiang penyemprotan matutang krama ngangen masker, nyiagayang genah ngewajikin tangan, tur ngelingang krama mangdes tateng nganutin protokol kesehatan. Mejanten sani ngawinang Desa Adat Kastale, kantun ngeranjing ring zona hijau ngantos mangkin. Juliana Miwa Deoparta, Bali TV.